Mwe bali kuba kwa media nga wazira kubala bwire tutusa ku maka gano mu district ye Bugweri nga wano waliwo omwana yafiire ow'emyaka 12 ow'obulenzi ng'oni yagwire mu kidiba ky'amaadi wabula nga bakamala okuwinulayo omulambo gwe nga abenganda bali kwenda kujja kuguzika. Waliwo omusawo w'ekinansi eyabakakaisa nti asobola okola emikolo ku mwana ono ya muzukiza era mu bulamu obwensi eno era nga abekyalo bawuninkire babona era kye bakoze kumuga mukisa era ono omwana bamulese omulambo baguta mu luya wano nga woli kubona yabalagira baje balete aisana naiswe bakuma omuliro bakuma omuliro yatandika okukola ebintu bye nga ali kwenda omwana azukire abataka baye bangi nga bali kwenda kubona kibabere nga tibabonanga ku ekyo omuntu azukiza omuntu oboyo katonda yabatwera omulamu obwenzi so nebyo wabula abakali ku subscribing ku YY media mulaking a video daife era mutogobere nze yoli sigala yazid eyo nembozi eya omusado ono omuyiwa eyakobi ati asobola okuzukiza omuntu. Mwebale kuba kwa YY media mwebale kutuwagira nga babona stories daife ku YouTube tusaba bayaka abakali ku subscribing anife mujye maiso no ku subscribing amawulire geni nago gana amawulire makambwe eriyo omusawo w'ekinansi agire nakuba abantu nti asobola okwiza omuntu yafuire waliwo omwana ow'emyaka 12 agwire mu maadi yafa wabula omusawo w'ekinansi agire yakuba abenganda nti asobola okubayambako yaiza omwana ono engulu yazukiranga Yesu Kristo we yali ko gaona amawulire agaliwo wabula nga wenkobye nti abakali ku subscribinga mu subscribing ku YouTube channel ya ife no YY media mulakinga video daife era mu sharing bino bibaire ku kyalo wali minani mu igombolola ye namalemba mu district ye Bugweri waliwo omwana w'emyaka 12 ngono mwana baye bamweta Kuseni Mabuga ngono agwire mu kitoko mu maadi yademira yafa ona agwire mu maadi abe ono kikoyibwa okuba nti abe agiye nibaine okwewuga mu maadi wabula gamulemereire yademira yafa era nga abataka bayambibwa ku polisi eye nabukone bagire ku kitoko batwawo omulambo polisi yagamya abenganda wabula nga polisi weberegezako kugemya abenganda waliwo omusawo w'ekinansi abeerawo kumpi yategeza abenganda nti asobola okubayambako omwana ono okumuzukiza abakubi ati asobola okubayambako omwana ono okumuzukiza era ngono kyabasabye abakobye nti bajje bamuleetere aisi by'eikalu ano era wano abenganda baikiriza bakatereka bamuwa omukisa kuba kibabe bali kwenda mwana waibwe kuzukira era ngono abakobye nti bajje bamuleetere aisubi aikalu era nga oluvanyuma olw'okusomba aikalu ono abalagire bato omulambo mu luya deni yatandika okutaaka omuliro kumbali okw'omulambo ono akunaniza omuliro ku mabbali ag'omulambo ogw'omwana ono era nga akoba nti eibugumu eribe liri kujja okuva mu muliro guno ne liri okuyambaku omwana ono okuzuukira nga Yesu ayire mu bulamu. Kino akikoze okumalira ssaawa namba nga abataka abesombaire okuva mu bitundu ebyendawo bali kulinda kubonaku omwana ono okuzuukira kye batabonangaku omulundi gwaibwe ogusooka okutola ku Yesu Kristo yenka yazuukira era ono abaire nga ali bakakasa nti omwana ali kujja kuzuukira ng'akoba nti omwana wagwa mu maadi tafuirawo nti amale ennaku 2 male yafa era yakoba nti ali kuno omwana we yeene yagwa mu maadi wabula yakolesa enkola ndala eno yakuma omuliro yata omulambo wagati
yakoba nti ayakazukiza abantu nga batya basatu era yayira mu bulamu era nga kaafuna mutimbo aliyo mu maka ge so embeera etoweerwaire n'omuvuka yeena omuwangazi era azire n'abaana baabale baliwo mpeera twena twajja twakola ki twaleeta poliisi yeena bukoni yedda yatwamba yatuuka twatulayo omuntu olwatubeiremu omuntu yakoba ajayo omuntu ono tumukolere eno mikolo wazza tumulumuseewa ka yembenje enkolere mu kyalo era twana twamuleeta gano oweifugeeni alaliki amaka olwatuuse twalumuka mangu twaleeta ebintu ebikuta eby'omutyere twakungaanya twaleeta isanda yata omwana muli wagati olwamaze okuta omwana wagati yatandika okuma omuliro yakoba nti timulira musirike gemunalira ndowooza oba gavaaga ekibaawo ate aye musirike twasika twatuna maama w'omwana ife beene baganda be twatuuse nga tubulire omuntu waife nga amaze otufaako twalumuka twaida bwe twaidye musadde yange ali mu njira yakoba ati banange omuntu agwire mu maadi nti ati ya nze tyenda sente ayo wange zeena wange yagwa mu maadi abantu banamba bazuukiza ki omuntu wange aye tujengezeeko kati yankazuukira eyatuuse yataawa omuntu bw'ataawa omuntu ati muleeta isuku twaleeta isuku yataawa omuliro ati aidde afuna ibugumu akole ki azuukire kino kyankanze kuba natuuse gano bankoba nti omusala abaire gano ati akobye ati omuntu gagwa mu maadi asobola okukuma omuliro yayira engulu era yakola ekikolwa ekyo yakuma omuliro olwamaze okuma omuliro ekyo lwalemye yakoba ati kino bwe kiremye katuleete bulangiti tumubwike aidda kumala esaawa 3 oluvanyuma ayira engulu okusinziira mu bukulu bwange kuba nze emyaka gyange niwa myaka 64 tikibonangaku era tikiwulirangaku nti omuntu agwire mu maadi ayize engulu wabula abataka babaire bagumiikiriza okumalira ddala saawa namba bagira okubona nga ebintu birema omwana atali kuzuukira bakuba omusaada ati munawe oba oli kutulimba tuli kujja kukuyita so omusaada kyakoze kukoba ati aisubi erigwairewo ate obwire buli kugema omulambo mugute mu bulangiti mukusibe mu bulangiti mujje omwana mumute munumba mumukuumire omwo ali kujja okwira engulu so abenganda bona babaire nga badoose kyebakoze bayita bulangiti bataamu omulambo bagutwala munumba era nga abatakayi babe bakambwe ino nga bali kwenda kwatakinga musaada ono gwekinansi bamukube bamwite wabula poliisi eyo ebaire okumpi awo yamutaasa yasobola okuba nga yemulire eyo nembeera wabula bano bakuumyeku bakuuma bagira okubona nga omwana atazuukira era abenga nakye bakoze kuziika mwana ono omusaada kyawe ali kunkuba singa omwana agagwirire mu maadi ye bamutolere mu omutima gwe kakola ki guli kuba bukube gowazi ayali kukotoka